Amen. Andincikanga kumfundisi. Ngisasindiswa. Kwisikhathi esinjena. Haleluya. Ngiyabonga ke ufumana lesikhathi bagcwele ukuthi uNkulunkulu usiphumelelise. Seza kule kota. Ubuhlungu umuntu oze ekoteni engena expectation anayo. Uze ekoteni nje ngoba uze ekoteni ngoba kujwayelekile. Ngiyacela ke namhlanje ukuthi ukuzama okunye. Uthixo uyathembeka alidilive izwi lakhe. Akwenzeki angathembeki. So uzawuthembeka namhlanje. Ngoba uhlale ethembekile. Thembeke sesingathembeki. Thembeke sesingamfuni. Uthembeke sesimroba. Kodwa wethembekile. Ngoba igama lakhe uthembekile. Manje kuzawuthembeka namhlanje. Bengikucela ukuthi ungathathi izinto zikaThixo ngenjwayelo. Isikhathi esikuso asifuni njwayelo. Amen. Ucangele inhliziyo yakho. Uzicenge wena ukuthi lingafuzi izwi likaThixo. Amen. Ngiyabonga ke ngizokuthula isipika kodwa angithandi ukuthi ungene uphinde ubuye lemvunjalo. Isikhathi zimbi bazalwane. Akasincede uThixo. Amen. Sizeke namhlanje sihanjelwe ngabakhulu from Emafikeni. Uma Mhlatshwayo, Abigail Mhlatshwayo nabo ahamba nabo. Ngiyamazi ke umama uMhlatshwayo. Mazela khona le. So khululeka ke mama Mhlatshwayo sikhona futhi ngabantwana benkosi. Ngiyabasaba kabazalwane bazawuthi silambele izwi lenkosi. Uzawuphinda futhi ku second session silambele izwi lenkosi. Now my question is, after nilambele kangaka izwi lenkosi nenza ntoni nabo lifumana? Ngoba liyenziwa izwi likaThixo. Manje lencakazi sikhona. Andifuni ukutsho njengasemihleni ngithi silambile. Kodwa uThixo uyazi. Ngiyasaba into enjalo. uThixo uyasazi. Usazi sisalungiselela kodwa sathandaza konke uyakwazi. Wena khululeka ngoba mawungayithululela uThixo akuthume yona uzakuhlupha sowedwa. Uthi kuJeremiah ungawasabi bangabantu ayidingakhuluma ungawasaba amabunzi aba uzoyikhuluma yonke indaba yabefundisi. Ungawasaba amabunzi ethu. Ungawasaba amehlo ethu. Thetha lento uThixo athi ithethe. Uzawuphile wena kuqala thina sesiyophila. Manje ngiyacela ke mamthupha ngoba leculo abelivulile uma ngabe ngivulile vuthisa Jesu umlilo wakho. Sisikhathi ukuthi uJesu awuvuthisa umlilo. Sisikhathi soba singabi normal. Sisikhathi soba sazi ukuthi singobani. Hlabelela ke eze ke umama okuningi uzawukusho nahamba naba ngeke kodwa sizocela ukuthi ke eze ngaphambili uzothulula mntana inkosi uThixo nawe. Vuthisa Jesu 73. Vuthisa Jesu umlilo wakho
ngubani onjengawe. Muhle ngoba uyasilwela. Muhle ngoba uyasinqobela. Muhle ngoba ungeke usihlanganise, ungeke ukhulume nathi. Ngiyabingelela emini, ngibingelela abafundisi izinceku zikaNkulunkulu, ngibingelela abomamfundisi, ngibingelela abo-organizer, ngibingelela abomama bonke egameni elihle leNkosi yami uJesu Kristu. Siyabonga bazalwane, angihambi ngedwa, ngihamba nobaba. Usaphumulile kababa umkhombe ngoba i-blood pressure besiyakhuphuka. Kodwa uthe uzosijoyina nge-second session. Yabona ikusho ukuthi khona umbiko esikutholile womshana wethu oseGoli abe admithwe nomntwana wakhe singazi. So masithola umbiko sophuma eMpumalanga sesiyethuka ngoba naye uyakhala ukuthi uyedwa. Ngiyabona yiyo lemphazamisile. Kodwa uNkulunkulu muhle, utholile umlayezo ukuthi bakhonile ukumstabilizer ukusijoyina ubabhlatshwayo. Ngihamba ke no mama uRevelation. Ngiyalazi igama elithi Revelation. Mama uRevelation ngathi angawaiver act ngoba ngizobacela nge-second session babingelele. Siphuma naye emafikeni. Ngihamba no dadewethu omncane umama uVilakazi. Sihlala naye emafikeni. Siyabonga bazalwane. Bokuqala nje ngithanda ukusho ukuthi silizwile uthando lwenu singakasuki nasemafikeni. Omama organizer bebangifonela, umama Themba wangifonela, umama uMsomi wangifonela, mama Mbatha wangifonela, bonke bathi you are welcome. Amen. So nami ngiyabonga. Bekungelula bazalwane, ukuma phambi komzimba kaKristu akusilula. Akusilula, ungeke ukuthi uthembe ini nani. Kufuneka amandla vele ezulwini. Kufuneka ukubona uvela kuNkulunkulu. uNkulunkulu akuthinde ngishulele ubathe uyaphenduka athi ngithe ileya hayi elinye. Ungishukile kuNkulunkulu nami wangishuka. Ngabathe ngithi leli Nkosi uNkulunkulu wathi no yilo lelo. Ngiyabonga bazalwane. Ngiyamthanda ngendlela emangalisayo. Injongo yethu ukuthi ngelinye ilanga sifike emaphakadeni. Sinenjongo yinye ukufika emaphakadeni. Noma ngabe singafika simabhadibhadi kodwa siyofika emaphakadeni. Sindisiwe bomama, nami ngasindiswa ngamthola uJesu. Cabanga ukuthi ngihlakaniphile. Wayibamba impilo yami. Eswazini la sidabuka khona thina nobabhlatshwayo. Ngo-19 angisazi 19 bani 1980 something sitholele university sithi sihlakaniphile. La ngibamba ivangeli bomama uhlophe the late wakaba uhlopha beku executive ngasebandleni lakhe eBhunya ababuye eswazini bayazi eBhunya. Wangitshela wathi ungacabanga ukuthi umistress ngeke uyenze handwork. Wathi ngelinye ilanga uzolimala ugcine sokuwheelchair kodwa uma wenza handwork ungakhona ukuyenza uhleli wheelchair. Ngamuzwa ukuthi uthini. Kusukela ngaleso sikhathi ngayenza handwork. Namhlanje ngiyayenza. Ngiyayenza handwork bazalwane. Siyayenza lapha endlini handwork siphila ngayo. Ngoba iyasiza. Angeke sime phambi kwabomama sikhulume sazi ukuthi isimo somnotho sibi sifuna imali kodwa singabafundisi ukwenza handwork. Inkosi nibusise bengidlula nje. Ngiyathemba uNkulunkulu uzosisiza sikwazi ukubekezelelana. Kuningi uNkulunkulu akushilo kodwa ngizozama ukuthi ngifinyelele kuwo wonke umuntu. Ingxaki yami ukuthi ngithi ngabe ngizodorikelwa ngibani kodwa ngiyabonga ukuthi khulunywa isiZulu ilanguage yami. uNkulunkulu muhle ngendlela emangalisayo. Indaba yami ise emandleni omthandazo nokuzila ukudla ukuthi kunomphumela omangalisayo. Ilapha indaba yami sizoyitrace siyiboneke ukuthi kushiwo ngani ukuthi kunamandla ekuthandazweni nasekuzileni ukudla. Kuba nomphumela obonisayo ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukumthinta umuntu ashintshe.
Ngicela nje uzongifundela afunde lapha ku-Esther chapter 4. Angifundele nje yonke leyo chapter 4 from verse 1 up to verse 17. Angifundele Esther chapter 4 from verse 1 to 17. Kekaloku uModekayi wakwazi konke oko kwenziweyo. Wazixazula uModekayi iingubo zakhe. Wamambatha ezikrwexayo nothuthu. Waphuma waya phakathi komzi. Wakhala ngesikhalo esikhulu esikraka. Wafika phambi kwesango lokumkani kuba bekungangeni mntu esangweni lomkumkani embethe ezikrwexayo. Kuwo onke amazwe ngamazwe kwindawo elithe lafika kuyo ilizwi lokumkani nomthetho wakhe yaba sisijwili esikhulu samaYuda nokuzila ukudla nokulila nokubambezela. Abaninzi badlala iingubo ezikrwexayo nothuthu. Zezake iimpelesi zika-Esteri namathena akwakhe amxelela. Wamane ezibhijabhija ukumkanikazi ebuhlungu. Wathumela iingubo zokwambatha uModekayi zisuswe kuye ezikrwexayo. Akazamkela. U-Esteri wabiza uHataki wakumathenwa okumkani obemiswe ukuba amlungiselele. Wamwisela umthetho kuModekayi ukuba utheni na kungani na. Waphuma uHatayi waya kuModekayi endaweni yembutho yomzi ebiphambi kwesango lokumkani. uModekayi wamxelela konke okumehleleyo. Wamcacisela inani lemali ebethe uHamani uya kulilinganisela ebutyebini bokumkani ngenxa yamaYuda ukuba athatyalaliswe. Wamnika nencwadi leyo yomthetho obuwiswe eSusani wokuwatshabalalisa ukuze abonise uEsteri. Amxelela amwisele umthetho wokuba aye kukumkani atakruzise kuye athandazele abantu bakowabo ebusweni bakhe. Weza uHataki wamxelela uEsteri amazwi kaModekayi. Wathatha uEsteri kuHataki wamwisela umthetho kuModekayi esithi, bonke abakhonzi bokumkani nabantu bamazwe okumkani bayazi ukuba umuntu noyindoda noyinkazana othe kukumkani entendelezweni engaphakathi engabizwanga mnye umthetho wakhe ngowokuba abulawe ngulowo yedwa athe ukumkani wamolulela intonga yakhe yegolide owothi aphile. Ke mna andibizwanga ukuba ndiye kumkani le mihla 30. Bamxelele kaModekayi amazwi kaEsteri. Wathi uModekayi ukumphendula uEsteri, musa ukuthi emphefumulweni wakho uyakusinda wena nendlu yokumkani ngaphezu kwamaYuda onke. Ngokuba xa uthe wahlala wathi tu ngeli xesha ukuphefumla nokukhumbulwa kowavelela amaYuda kwenye indawo. Ke wena nendlu yoyihlo
ngubani na owaziyo hayi kanti ungene ebukumkani ngenxa yexesha elinje. Wathi uEsther ukumphendula uMordekai, yiya uwahlanganise onke amayuda anokufumaneka eShushani, nizile ukudla ngenxa yam. Musani ukudla, musani ukusela, imihla ibe mithathu, ubusuku nemini. Mna kanjalo neempelisi zam, kwanje njalo ukuzila ukudla, njalo ukukumkani, ngokungesesikweni nditshabalalise ukuba ndiyabatshabalala. uMordekai wagqitha wenza ngako konke uEsther ebemuyisele umthetho ngakho. Ngicela uMamotha asithandazele izwi. Baba, egameni likaJesu waseNazaretha, sibongile Nkosi izwi lakho liphilile linamandla. Lisiphula imisedari yaseLibanon, liviwa ubumnyama bubaleke. Sesikhona singabantwana bakho, selifundiwe phakathi kwethu, usemile Nkosi incekukazi yakho, uzokhuluma ngalo. Baba onamandla, sibusise sonke egameni lihle linamandla, igama likaJesu, amen. Ungena njani uEsther? Ufunekelani uEsther kangaka? uMordekai uyelani uEsther? Masicala le ndaba siqala ngale ku chapter 2. Siyezwa ukuthi uMordekai noEsther bangabathunjwa abafika lapha eShushani kwiprovince yaka Ahasuerus. Bafika bangabathunjwa bangamaJuda. Kuzo zonke intombi ezazifuneka, istory sikaVashti siyasazi, ezazifuneka ukureplace uVashti, bathatha konke ama-provinces ale nkosi angu-127. Kuwo onke kwaphumelela uEsther ngoba bemuhle. uNkulunkulu uzosebenza ngoEsther ukumfaka lapha esigodlweni abe inkosikazi. Akusili phutha, akusiyi chance. uNkulunkulu uneplan, uyasebenza behind the scenes. Sizobona ukuthi kwenzekani. Uthi ke uEsther so ulapha epalace yenkosi. Uhleli kahle, ngithi usepalace. Nathi masezindlini yenkosi sithanda ukuzikhohlwa ngathi siphephile. Vele uphephile, akezwa ukuthi kwenzekani ngaphandle kwendlu yenkosi. Akezwa. Ufanele ukuthi kube khona umvusayo, ukuthi ungacabangi ukuthi ngoba ulapha ungeke wena wabulawa makubulawa amaJuda. uEsther lokuba lapha wenza into enhle. uMordekai abehlala esangweni ngoba wamtshela ukuthi don't reveal your identity, ungasho ukuthi ungubani, ungasho ukuthi ungumJuda. Kunenjongo. Angazi noma uMordekai abeqhutshwa uNkulunkulu ukuthi asho njalo ukuthi angazivezi manje. Ahlale ke uEsther lapha esigodlweni. Kufika isikhathi la uMordekai ezwe ngoba behlala esangweni yena ukuthi induna zenkosi uBigthan noTeresh bafuna ukubulala inkosi. Abesethi kuEsther, athumele kuEsther athi tshela inkosi ukuthi kuneplan elinjengaleli. Usho ukuthi uzwe lo uMordekai. Ngithi uEsther kaphumi epalace, usepalace. Nembala hambe uEsther afika ayitshela inkosi. Kuphenywa ukuthi makuphenywa tholakala ukuthi ngempela bebefuna ukubulala inkosi. uEsther kazi ukuthi uNkulunkulu umbeke lapha ngenjongo. Kutholwa ke ukuthi ngempela bebefuna ukubulala inkosi. Bese kuyabhalwa encwadini zomthetho zamalanga wonke kuma Chronicles ukuthi uMordekai owaletha le plan yalabantu abafuna ukubulala inkosi. Ikhohlwa inkosi ingambongi nokumbonga, kodwa itholile iqiniso ukuthi vele bebefuna ukumbulala. Laba bese bayaphanyekwa ke bafa. Lapha manje mase ku chapter 3 uMordekai ubuyele esangweni, angithi akasilutho yena. Inkosi iphakamise uHaman, imenza abe phezulu. Izishaya umthetho ukuthi wonke umuntu ufuna khothamele uHaman, amkhothamele. Mabone mayephuma lapha epalace
edlula la esangweni la uMordekhai ahleli khona. Izithi induna zenkosi wena why ungamkhothameli uHaman? Athi mina ngumJuda angeke ngimkhothamele. Onke malanga uyaphuma base bamtshela uHaman bathi uyambona lo muntu akafuni ukukhothamela kanti inkosi ibeke umthetho ukuthi uzokhothanyela. Umpromotile inkosi impromotile uHaman. Akuthukuthela uHaman ukuthi lo akafuni ukumkhothamela. So uzwile nokuthi ungumJuda. Athi kodwa ngeke ngimbulale yedwa kufanele ngibalelale wonke amaJuda kuma provinces 127. Angazi ukuthi uthinta abangathintwa. Abethinta abangathintwa. Hayi ke ayenkosini angithi inkosi baphuza nayo iwayini umngani wakhe vele isethenjwe. Uzumbona uNkulunkulu ukuthi uzibuza ukuthi why uEsther angasho ukuthi ungumJuda manje. Siyenza isikhathi la zokhuluma khona. Sometimes i-identity yakho akufune kuyiveze izenzo. Yize kufanele ziphakamise bese bayabuza ukuthi kanti wena umuntu onjani. So uthola isikhathi sokubatshela ukuthi phela mina ngathola umusa esiphambanweni. Manje ke uHamani so uyaplotha naye ufuna ukuthi onke amaJuda abulawe ngalanga linye. Uye enkosini angithi inkosi ula enkosini imphakamisile. Athi enkosini kunesizwe la sigcwele ama provinces zakho sinemithetho yazo. Sinemithetho emihle. Asibulawe. Babulawe ubulawa abancane, ubulawa abadala, ubulawa izingane, ubulawe nabafazi. Ivuma inkosi. Angithi isethenjwa sakho uHaman. Ivuma inkosi ithi mayivuma inkosi athi uHaman ngifuna nokuthi kushintshe umthetho. Kuthiwa ufunda ama commentaries kuthiwa umthetho wamaMidi namaPersia wawungashintshwa. Inkosi ikhiphe indandatho yakhe bekusayinwa ngayo. Ithi bhala umthetho ukuthi amaJuda abulawe yonke indawo. Ngifuna ukuthi size la kule ndawo le la uMordekhai akhala khona ukuthi ukhalelana. Ubhaliwe ke lemithetho ukuthi vele amaJuda azobulawa onke ngalanga linye. Kuthiwa izincwadi azihambe ngokusheshsha ngama-couriers sifike yonke indawo. Bezwe kuma provinces ukuthi kunomthetho nje bakhale. Mawufunda lapha ku chapter 4 la besifunda khona uyezwa ukuthi amaJuda akhala kuNkulunkulu wakhe. Ukhumbula ukuthi uNkulunkulu usho njalo uthi izindlebe zakhe zivulelekile ukukhala kwethu. Ayakhala amaJuda azobulawa. Mordekhai naye ukhlephula ingubo zakhe ngoba yisign yokuthi usebuhlungwini usebusene ngomlotha. Akakhona ukuya lapha kuEsther. Akakhona ngoba ngeke angene umuntu ogqoka ingubo zamasaka. uEsther bamtshele ukuthi umalume wakho ugqoka ingubo zamasaka uyakhala esangweni. uEsther adliwe ngamahloni. Angithi uphambili ule usesigodlweni uzikhohlile. Angimblame ngoba uNkulunkulu abenza umsebenzi wakhe. Athi ke thathani nazi impahla nemningi uMordekhai ukuthi agqoke azale. Athi hayi yimpi le ayifuni impahla. I-outer appearance ngeke imsize. Kufuneka kuliwe. Kufuneka kube nomuntu ozongena lapha beyi-intercessor. Athi ngeke kwenzeke lokho. Nembala la sifunde khona ke kakhulu lapha. Excuse me. La uEsther sebabuyela kuye bathi akasifuni impahla. Uthi ufuna ukuthi kuyongena yena enkosini. uEsther uyesaba nithi musha. Athi hayi akungeni enkosini ungakabizwa. Athi kuphela 30 days ngabizwa manje ngizongena ngithini. Athi uMordekhai ungacabangi. Uyabona ngiyayithanda le ukuthi wena ngoba usendlile inkosi zosinda. Makufa amaJuda nawo uzokufa. Uthi wazi ngani ukuthi ungene esigodlweni for isikhathi esinjengalesi. Uthi wazi ngani? How do you know? Iyangishaya leyo ngoba umoya ingcwele uye ovusa uEsther. uEsther aphaphame mase enikwa nale ncwadi ukuthi amaJuda azobulawa ngalanga linye.
nokuthi uMordekhaya uthi nawe ngeke usinde ungacabanga ukuthi ngeke bazi ukuthi ungumJuda nembala kuhambe uEsther ajike athi ngizozidla namantombazane ami mangifa angife angithi uthintekile manje ngoba ukhunjusiwe ukuthi ngeke usinde nawe umama nathi ngeke sinde masingahlala sithi la endlini yenkosi we are safe we are not bayangena lapha singababoni ukuthi bangena nezinto zabo bahlale phakathi kwethu ababhalwanga kufuneka umfazi ozozwa ukuthi hayi manje khona okungalungi kahle hayi ke nangoku Esther athi kuzilwe 3 days ngiyayithanda kuzilwe nge 3 days umbonile ukuthi uthini uthi mangifa angiyivi ukhathevule kamehlo ngoba umvusile uMordekhaya wathi ungeke usinde ngeke sinde masingahlala sithi ngoba si safe we are not safe not at all we are not ipheli 3 days into engiyithandayo nge3 days inomphumela mawufunda ku chapter 5 umphumela uphelile 3 days bangenile abaJuda bangene yonke indawo bakhalela ukuthi uNkulunkulu izwe umthandazo yethu abengeke uMordekhaya uHamani ababulala abaJuda uyazi ngani ngoba uNkulunkulu usho njalo kuHebrews chapter 6 verse 13 and 14 uthi ngifunge ngani ngoba akekho omunye engafunga ngayo ukuthi uAbraham ngiyombusisa nokumbusisa ngimandise nokumandisa uyabona ukuthi ngeke kodwa akazi phela uHamani ngoba akasimjuda akazi ukuthi labantu alwa nabo bane anointing evela kuNkulunkulu nathi njengabantwana bakaNkulunkulu ngenxa kaKristu sine anointing kungako nje uhlaseleka ngoba le anointing ayibahlalisi labantu mabebuka wena bakubona uyi-threat bakubona uyi-threat abazi ukuthi usime kuphi abazi ukuthi usime kuphi hayi ke zijikile izinto akusesiye loya Esther loyo ethi mina ngeke ngene ngoba awungeni ungakabizwa ngelanga lesithathu ekseni uyagqoka uba muhle uya ku-inner court umile lapha inkosi iyambona uNkulunkulu soyithintile nenkosi iyambona lapha imelulela induku ayibambe uEsther ithi inkosi ufuna ukwenzelwani khumbula ilanga lesithathu sesibona iphumela manje athi uEsther makuhle kuwe Nkosi cela uze noHamani nize nizodla nami kubenzela ibanquet lalela le 3 days uNkulunkulu wenza isimanga utrain uEsther ukuthi abe nesibindi utrain uEsther ukuthi abe nestrategy angeke vele athi uHamani ufuna ukubulala amaJuda ngani na ngoba uHamani uyichomi yenkosi inkosi ngeke izwe fanele ukuthi inkosi izibe convinced ukuthi khona okuhlupha inkosikazi yami ngabe kwenze njani nembala ke ivume inkosi ithi hayi sizofika size edilini lakho uNkulunkulu umnike ukuhlakanipha wisdom wamnika iplan of action wamnika istrategy akakhuluma ukuthi ungumJuda akakhuluma ukuthi ngizwile ukuthi kufanele kukhuleka amaJuda yaba ikhulumile akayikhuluma asisengakafiki isikhathi esikafiki ujikile manje unesibindi uyabona uzihambele wayenkosini i3 days iyakushintsha mama ikunika amandla amasha ikunika ukuhlakanipha ikunike isambulo ukuthi lenkingo obhekene nayo ungayinqoba kanjani nangoku uEsther ajabula uMordekhaya uHamani uyotshela unkosikazi ukuthi ngiyokudla nenkosi ingibizile indlovukazi athi kodwa into engayifuni ukuthi
esangweni bonke abantu bakhothamela kodwa uMordecai akakhothameli. Athi ke umfazi ongenangqondo athi kungcono nenze ihangibali la kuzobulawa khona uMordecai ngoba ubuye ospoila konke. Angithi ujabulile. Dilanga lesithathu lesi kuthiwe beze edinini ngakusasa. Nembala ayibonile idea inhle. Afune lokuthi vele fanele ahambe abulawa uMordecai. Incwadi zona zambili akhala amaJuda la akhala khona. Akhala kuNkulunkulu ukuthi wena uNkulunkulu wethu uthe you never leave us nor forsake us. Singabakho uthe uzosivikela. Ngaloko busuku ngakusasa ngithi bayedinini ngaloko busuku inkosi ayizange ilale. Chapter 6 isho njalo ithi ayizange ilale kusebenza umthandazo manje. Umthandazo uyangena uyaphuma ngoba kufuneka ukuthi uEsther zasho ukuthi yini lekukhathaza. Uyabona uNkulunkulu mayekwenzela ukwenzela ukuthi kungahlaliseki abantu abale phezulu. Nalaba bathi ungeke ulunge baphelelwa ngamandla. Ithi inkosi ekuseni angithi umfazi uthe ekuseni usheshe uye enkosini ufike uyitshela ukuthi akahengwe amani akahengwe uMordecai ngoba uyakhuluma. Kusho umfazi onganangqondo uZereshi. Athi ithi inkosi eyinduneni zayo akulethwe ama chronicles akulethwe lezincwadi zomthetho. Angithi seyivukile sekusena ayilalanga bazilethe incwadi zomthetho kufundwe kuthiwe uMordecai washo ukuthi uBigthan noTeresh bafuna ukubulala. Bese inkosi ithi wenzelwani uMordecai? Angithi ngiyakhumbula lapha akazange ambone. Akazange asho ukuthi instead waphakamisa lo isitha samaJuda. Yabona uNkulunkulu ukuthi unjani? Isamangela inkosi ukuthi akenzelwanga lutho umuntu osindisa impilo yami. Ezwe izigi ithi inkosi ubani ongenayo kuthiwe uHaman athi mbizeni. Ubuza yena manje uthi wenzelwani umuntu osindisa impilo yenkosi? Uthi ugijelisa ihashi lenkosi, ugqobisa impahla zenkosi, anika icrown yenkosi, ahanjiswe emphakathini egibele ehashini kuthiwe lona wasindisa inkosi wenzelweni. Kusho uHaman. Ithi inkosi ukhulume kabi. Thatha uMordecai. uNkulunkulu uyakwazi ukudisplaya ngathi. Ngithe mangiqala ngathi i3 days ikunika istrategy. Ikunika iplan of action. Namanje uEsther akasho lutho. Akakhuluma ngoNkulunkulu osebenzayo manje. uHaman kuyahamba emphakathini uthi nangu umuntu wenzela inkosi kahle niyambona yini. Ukathi kuhleke. Yazi izwi lenkosi liyisimanga ngoba ifast ithatha situation ithathe lo obebukelwa phansi elevate impekela. Phakanyisiwe manje uMordecai. Uphakanyisiwe ubani bazi ukuthi uye la begqoka umlotha edabulingu. Khambiswa yena manje. Uphu Esther. uEsther ngithe uNkulunkulu umnike iAction plan. Akithi beza athi angaqeda umhambisa kufanele baye kwibanquet yenkosi la yenkosikazi aba invite khona nenkosi. Mayefika lapha sombekile uMordecai ngoba nkosi yami ungumuntu ozithobile abuyele esangweni kodwa akasagqoka ngomlotha manje. Akasagqoka ngomlotha somuhle. Bafike ke la kwibanquet. Athu Esther ithi inkosi iphinde yambuza kwesibili. Nkosikazi ufuna ukwenzelwani? Ayithi akalalanga ayilalanga inkosi ufuna ukwenzelwani? Athi uma kukuhle kuwe Nkosi bengathanda ukuthi nathi sasaliphinde ngibuye. Hayi nembala bahambe. Ayifike ekhaya uHamani embarrass ngendlela emangalisaya akazi ukuthi uzoshona bathi utshela inkosikazi. Yajika inkosikazi athi mangabe umJuda ngeke usinde. Athi ngeke usinde uzokufa nokufa. Yabona sayamjikela kanti nguye nabangani bakhe abathi abenze ipholi uzohengwa uMordecai manje sekuyajika.
sekuyajikwa manje. Hayi ke akukashiwo bayeza ke ngelanga lesithathu ngelanga lesibili beza kwibanquet. So ubuyile ekhaya manje ufike ekseni ngoba inkosi yathumela athi akalali bazodla. Ukhulume kabili inkosi uthi nkosikazi ufuna ukwenzelwa. Athi ngifuna nibuye nizodla. Bathi mase bebuyile manje angithi soqedile ngoMordekhai. Athi inkosi iphinde ibuza ufuna ukwenzelwa. Athi inkosi mangibukuhle kuwe. Ufuna wazi ukuthi kukhona umuntu ofuna ukubulala mina nesizwe sakithi sonke. Uyabona for the first time? Yes. Inkosi uyabona ukuthi uNkulunkulu abesebenza inhliziyo yenkosi ukuthi ithambe. Athi ngubani loyo? Athi Sithe uyamkhomba manje etafuleni uHamani. Ithukuthela inkosi iganuni wabo. Ithi kanti ulo. Athi uye. Iphuma inkosi ngaphandle. Mayithi yabuya uthola uHamani so uguqe lapha la kuhleli khona inkosi. Athi kanti ufuna lokuthatha unkosikazi wami. Athi asasho njalo bamthathe bayomhenga uHamani. Uyabona ukuthi kunjani? Ukuthemba uNkulunkulu. uEsther for the first time athi ufuna ukubulala thina nesizwe sakithi. Identity. Thina sisithi masihlangana nezimo sifuna ukuthi sitshela abantu ukuthi sisindisile. Ababone ngenkambo yethu ukuthi hayi labantu abafani nathi. Abakhulumi njengathi. Baze khona uzokwazi ukugqamisa uNkulunkulu wakho. Ukuthi umuntu osindisiwe uba nje. Ungakakhulumi izenzo zibonakala. Uthi hayi wena ufani nawe. Ikwate ke inkosi uyahamba lo uyohengwa ke. Athi kuEsther akukaphelele ngoba sithengisiwe. Uyakhumbula nithe bayabe bathandazana le amaJuda kuma provinces onke ukuthi bazobulawa. Ithi inkosi yini Mhlophukazi? Athi hayi kuthiwe sizobulawa sonke. Ubhalisa incwadi. Inkosi seyikhiphile iring kuHamani. Athi akubizwe athi for the first time uEsther asho ukuthi bahlobene noMordekhai. uEsther mayimpromote inkosi akupromote noMordekhai. Uyabona ukuthi yenze njani? Jikile izinto manje. Uthandaza ujikisa izinto. Zijikile izinto. Esther unamandla. uEsther une-authority. Tshela inkosi manje ukuthi lo ufuna ukusibulala, lo ufuna ukusiqeda. Ukube besenza igcila bekuzoba ngcono. Kodwa ufuna ukusiqeda. Hayi ke zijika izinto njengoba zajika. Zajika ngendlela emangalisayo. Ubuya inkosi mayibuya ngaphandle ithi yangena ithola uguqela enakwini. Uthi usofuna ukuthatha nonkosikazi wami. Bamthathe ke bayomhenga. Ngokuthi ngibe semshilo. Sekuthi ke mase bemhengile yena inkosi iphinde ibuza ufuna ukwenzelwani? Athi inkosi le incwadi asijikiswe. uHamani uMordekhai sebampromotile sebamnike nering le yasayina le incwadi. Athi ke bhalani nisayine ujikiswe lokuthi nizobulawa. Hey mawufunda chapter 8 ngathi besingamfundi chapter 8 sizokuzwa ukuthi kwenzekani manje. Umphumela womthandazo, umphumela wokuzila ukudla, umphumela okuhlala ezwini, umphumela ukulalela uNkulunkulu ukuthi uthini. Ungagxamazeli noma ngabe bokuphuma kufast bese ucabanga ukuthi you have won the war. Yimela uNkulunkulu akhulumisane nawe, akunika plan of action ukuthi uzongena kanjani kule situation, uzophuma kanjani. Ngicela lo benifundela angifundele uchapter 8. Verse 1. Ngalomini ukumkani uAhasero wanika uEsther ukumkani kazi indlu kaHamani umbandezeli wamaYuda. uMordekhai weza phambi kokumkani kuba uEsther ebenxilile ebeyicelile into abeyiyo kuye. Ukumkani wakhulula umsesane wakhe abewuthabathe kuHamani wamnika uMordekhai uEsther
kaHamani. Verse 3. Waphinda uEsteri wathetha phambi kokumkani, ewe phambi kwenyawo zakhe, elila etahuzisa kuye ukuba abuthuthise ububi bukaHamani uMagagi nengcinga yakhe ebeyicingile ngamaYuda. Wenza ukumkani wayolulela kuEsteri intonga yegolide. Wavuka uEsteri wema phambi kokumkani wathi, ukuba kuthe walunga kukumkani ukuba ndithe ndababalwa nguye, yafaneleka nto phambi kokumkani, nam ndalunga emehlweni akhe. Makubhalwe zibuye incwadi zengcinga kaHamani unyana kaHemedatha uMagagi, awazibhalela ukuwathabalalisa amaYuda asemazweni onke kakumkani. Verse 6. Kuba ndingathini na ukuba nako ukukubonelela ububi obuya kubazela abantu bakowethu? Ndingathini na ukuba nako ukukubona ukuthatyalaliswa kwemizalwane yam? Wathi ukumkani uAhazerosi kuEsteri ukumkanikazi nakuModekayi umYuda, yabonani indlu kaHamani ndiyinike uEsteri yena ngokwakhe. Bamxhoma emthini ngenxa yokumkani, wasa isandla sakhe kumaYuda. Ngoko ke nina bhalani ngamaYuda ngokokulungileyo emehlweni enu, egameni lokumkani nityine ngomsesane wokumkani, kuba incwadi ebhalwe egameni lomkumkani yatyina ngomsesane wokumkani, akakho onokuyibuyisa. Verse 9. Wabizwa ke ababhali bokumkani ngelo xesha ngenyanga yesithathu, yinyanga engusivana ke leyo. Ngomhla wama-23 kuyo kwabhalwa ngako konke owawisa umthetho ngako uModekayi kumaYuda nakwirhuluneli nakubabuthetheleli bamazwe athabathela eIndiya eza kwaKushi emazweni elikhulu elinamantsi 27 kwilizwe ngelizwe, njengokubhala kwalo kubantu ngabantu ngokwentetho yabo, nakumaYuda ngokubhala kwawo nangokwentetho yawo. Verse 10. Kwabhalwa egameni lokumkani uAhasuerus, kwatyina ngomsesane wokumkani, kwathunywa iincwadi ngezigidimi ezimahasheni ezikhwelwe kwiimbaleki zakomkhulu kumankonyane esihashe sakomkhulu. Wabhala kwathiwa ukumkani uwavumela amaYuda akwemizi ngemizi yonke ukuba abizelane ndawonye, akhusele ubomi bawo, atshabalalise, abulale, asingele phantsi yonke impi yabantu neyelizwe eliwabandezelayo abantwana nabafazi abaphange amaxhoba awo. Verse 12. Ininye emazweni onke kakumkani uAhasuerosi ngomhla we-16 wenyanga eli-12, yinyanga enguAdare ke leyo. Incwadi leyo ukuze
baphindezela ezitshabeni zabo. Ezigidini zakhwela imbaleki zakomkhulu nakwizihashe zakomkhulu, zaphuma zinxanyisiwe lilizwi lokumkani. Umthetho lowo wawiswa eShushani komkhulu. Ke kaloku uModekayi waphuma ebusweni bokumkani esambatho sobukumkani selineni emhlophe nesitshaba esikhulu segolide nengubo yakwaleka yelineni ecikizilekileyo emfusi. Umzi weShushani wagoba wavuya. Verse 16. KumaYuda kwabakho ukukhanya nokuvuya nemihlali nembeko nakumazwe ngamazwe onke nakwimizi yonke elatha yafika kuyo ilizwi lokumkani nomthetho yakhe. Yaba yimivuyo nemihlali kumaYuda, isidlo nomhla nokuxhwayitha. Abaninzi ezizweni zelizwe baba ngamaYuda ngokuba bafikelwe kukunkwanya ngamaYuda. Niyabona ke bazalwane ukuthi umthandazo, ukuzila ukudla nokulalela uNkulunkulu moyingcwele ukuthi uphuma njani kule situation. Yamsebenzisa uEsther. uEsther olalong abengazi ukuthi ukungena kwakhe labathi unefavor kaNkulunkulu ukungena esigodlweni. Nokungena lapha esigodlweni akazange kwenza into elula. Abengathathi advantage ukuthi ngoba inkosi ingizile angitshele konke. Abemele direction kaNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu uyakhuluma. Bukela ukuthi kwenzekani, zashintsha izinto. SengiModekayi manje ophethe amantombi. Zishintshiwe incwadi. Uthiwa kule ncwadi abaziphindiselela amaJuda athatha izinto zalabantu. Shintshile situation. Engikuthandayo kuthiwa nalaba bebengasiwo amaJuda baphenduka amaJuda kwangena ukwesaba. Kwangena ukwesaba ukuthi kanti labantu banje. Kanti labantu banje. uNkulunkulu uyasilwela bomama. Singadebeseli ukuthandaza, ukuzila ukudla nokuhlala ezwini. Ngoba kusezwini la sithola amandla khona. Sezwini la sithola khona incibisholo yokutshela umubi ukuthi wena you are defeated foe. uNkulunkulu wami uthe he shall supply my needs according to your riches in glory. Kusezwini la sithola khona leyithembiso. Sima ngazo noma sithandaza. Ukuthi uSathane anganyenyezi into engekho endleleni ngoba umezwini. We are anchored on the word. uNkulunkulu yakwazi ukuyishintsha isituation, wayishintsha. And uNkulunkulu uprophethile ngathi ukuthi akekho ozoshabalalisa. Phela nje fanele sitholakale sendaweni eright. Sitholakale sinokuhlakanipha okuvela kuNkulunkulu. Sitholakale simuzwa loNkulunkulu. Niyabona bomama. Angeke sehluleke uma singakhala njengalamaJuda abekhala yonke indawo. Engikuthandayo uEsther uthi mina namantombazana ami sizozila. Asibashiyi ngaphandle, ngizwile la kuma report ukuthi amantombazana asiwashiyi ngaphandle. Singena nabo. Siyawudinga umthandazo. Kule insuku kunenge sikushoyo senza ama excuses okungazili ukuthi siyagula. uSathane wenza ngamabomu ukuthi ufike ngamaphilisi. Wenza ngamabomu noma ungeke usangena ilanga lonke noma 3 days ungadli. Kodwa yenza isikhathi noNkulunkulu. La ufika khona wedwa uthula inhliziyo yakho. Le ndawo othandaza kuyo mina ngiyenze njalo. Ngithi Nkosi uyabona. Uyabona izinto ezingihluphayo. Uyabona ukuthi ngikhulume kanjani. Lungisa mina kuqala. Ngoba kufuneka lokho bomama. Sikwazi ukuthi uNkulunkulu ufuna sikhulume kanjani. Mhlawumbe abanye sibavimbele ngaphandle ngokukhuluma kabi. Sibavimbele ngaphandle ngokungapresent ivangeli lethu the right way. Ukuthatha hasty decisions singamuzi uNkulunkulu ukuthi ufuna sihambe ngamuphulayini. Ngiyamthanda uEsther. Akazange aphaphazele. Ngoba abesenikiwe authority. Kodwa walalela ukuthi akusisi isikhathi. Ukube wakhuluma before
ngenkathi uHamani esa-promotiwe inkosi bengeke imuzwe kwafanele ukuthi inkosi ingalaphi ithi hayi mani wenzelwani lo kubhaliwe into engiyithandayo into yenzela uNkulunkulu kuMalaki chapter 3 verse 16 ithi kune book of remembrance la kubhalwe khona zonke izinto ezinhle ozenzayo uNkulunkulu akakhohlwanga ukuthi umenzele izinto ezinhle noma ungaba ku situation ocabanga ukuthi ngeke uphume uzophuma ngena wena ngesibili ngoba uyamazi wakusindisa ukuthi wakuthathaphi asingavimbeli abantu esikhula nabo abantu bomphakathi ama neighbors ngokuthi singarepresent uNkulunkulu wethu the right way asimrepresenteni uNkulunkulu wethu ngendlela eyiyo uNkulunkulu uyasithanda bomama ufuna nje thina sibethele ungadebeseli ukuzila ungadebeseli ukuhlala ezwini ungadebeseli ukuthandaza ngoba yizwi izinto esime ngazo lezo sime ngazo zontathu siyamfuna uNkulunkulu ukuthi asenzele kahle siyafuna ukuthi uNkulunkulu asenzele kahle siyafuna ukuthi uNkulunkulu asilwele uHamani uvela ngeindlela eziningi uvelela abantwana bethu bangatholi imisebenzi uvelela bomakhelwane basicasukele singakenzi lutho uvelela ukuthi labanye beqashe khona emsebenzini kupromote aboHamani wena owenza kahle bangakupromote funa ubuyele kuNkulunkulu uthi Nkosi ubonile uyazi ngowakho ngethembe wena hayi ukuthi sowubhala incwadi soyacomplain hayi uyayazi yakhe indawo la ufike khona ubike inkinga zakho khona ngoba lozo kuthwalela mayekuthwalele kuyawushintsha izinto umanga lonke umuntu ukuthi wenza ngani baze babuze ukuthi wenza ngani kanti uNkulunkulu wakho uthe he will never leave you nor forsake you uthi indlebe zakhe zivulekile ukuzokhala kwenu uthi noma singaba yiningi inhlupheko zolungileyo kodwa yena he makes a way uyabona uNkulunkulu ke simethembayo uNkulunkulu esambona eshintsha intombazane esabayo ebeka umthetho ukuthi umthetho awuvume mayifika ku chapter 5 sephuma ekuzileni ithi ngiyaya uyaqoqa uyaya uba muhle lenkosi ithintekile manje umthandazo uyilungisile inhliziyo yenkosi ngathi uNkulunkulu usithanda ngendlela emangalisayo asikaleni sazi bomama ukuthi asisodwa phela nje iba sendaweni right ungafunyaniseka kunezinto ezivimbela umthandazo wakho ukuthi ufinyelele kuNkulunkulu mawukhala isipilo esinefaith ukuthi Nkosi mina ngiyazi ukuthi uzongilwela asenzeni njalo bomama isikhathi siphile esikhathini esibi la sifuna khona ukuthi ukholo lwakho lumi kuphi izinto ziyachinja kunentshintshayo kufuneka thina niyibonile imithetho khona nomthetho omusha othi abafazi bazothatha amadoda azothatha amaselema abafazi umthetho wamabidi nama-patient lo imashintshwa akufanele ngasivumeli izinto ezinje kodwa senqoba ngomthandazo ngoba ayikho iplatform la singakhuluma khona kodwa ngomthandazo jike izinto bajike babona ukuthi lento abayikhulumayo ayikho anything ephambana neBhayibheli sikhala uNkulunkulu sikhowuthi ukuthi wena Nkosi esizwini lakho uthe ngeke uvumele ukuthi kube nje bathintshe indalo manje ngoba bafuna ukuthi bathi constitution hayi washintsha umthetho wamamiti nama-patience kwakuthiwa ushintshwa kodwa ngomthandazo lokuzila ukudla washintsha zajika izinto amaJudana namhlanje ayaphila uNkulunkulu